Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. Welcome back to language learning. As you know, this is Sepedi Lessons channel. So today we're going to be continuing with our number naming in Sepedi language. So we're going to be studying from 121 up to 140. So without the waste of time, let's get right in with our today's video. So the first number we have 121. 121 is called Lekgolo Masomepedi Tee. 121 lekgolo masomepedi tee. 122 lekgolo masomepedi pedi. 122 lekgolo masomepedi pedi. 123 lekgolo masomepedi tharo. 123 lekgolo masomepedi tharo. 124 lekgolo masomepedi nne. 124 lekgolo masomepedi nne. 125 125 is called lekgolo masomepedi hlano. 125 lekgolo masomepedi hlano. 126 126 is called lekgolo masomepedi tshela. 126 lekgolo masomepedi tshela. 127 127 is called lekgolo masomepedi šupa. 127 lekgolo masomepedi šupa. 130 130 is called lekgolo masome tharo. 130 lekgolo masome tharo. 131 lekgolo masome tharo tee. 131 lekgolo masome tharo tee. 132 lekgolo masome tharo pedi. 132 lekgolo masome tharo pedi. 133 lekgolo masome tharo tharo. 133 lekgolo masome tharo tharo. 134 134 is called lekgolo masome tharo nne. Lekgolo masome tharo nne. 135 135 is called lekgolo masome tharo hlano. 135 lekgolo masome tharo hlano. 136 136 is called lekgolo masome tharo tshela. 136 lekgolo masome tharo tshela. 137 lekgolo masome tharo šupa. 137 lekgolo masome tharo šupa. 138 138 is called lekgolo masome tharo seswai. 138 lekgolo masome tharo seswai. 139 139 is called lekgolo masome tharo senyane. 139 is called lekgolo masome tharo senyane. Our last number we have 140. 140 is called lekgolo masome nne. 140 is called lekgolo masome nne. So that's it for our today's video. So don't forget to stay tuned for more Sepedi lessons. So for now, subscribe.